Sendatendisa nje kungathani wakhumbula emagama. Uyabona? You see, I told you. Got friends everywhere, well connected. So ngathi uma ngithi mina idla la iboshelwe khona nangiphikisa. Ngaze ngabekisa ngenza beka ukuthi angeke ukuthi umntwana wasesimunye athunywe shukela. Ngoba phela shukela ulinywa la. So tawuye simunye sa. Nangiphikisa. Ngaphindze nga-emphasize lapho ngathi umehluko emkhathini wemntu osejele nawe wena ungaphandle ukuthi wena ukabanjwa nangiphikisa. Uyabona? Kude lo longagangi. Ngikuthi nje yena kabanjwa. Nango nje umehluko lomkhulu. Angifuni lapha phela mina bese so wena ngathi siboshwa wena sengimuntu losone kakhulu wathi ngalo thina ubanjiwe nje. Nangiphikisa. You see, told you, got friends everywhere, well connected. You guys are not exposed. You see, told you. Nangiphikisa. Kunjani kuma kunja? Uma singangena one by one siseshe one by one. Leli jele ngafuna li extend wele.